problema dahil tao nga kasta. Ka man nga iyaw itang nga pusat na masusunod. Ning, ampay ba kahit agmumuryot ka man nga nakasapsapaan. Nga mati napaspasamak mo. Ampay, awanti na salaw mo nga chismes, iso nga bad mood ka manain. Ay hana mga bigbigatin lakay. Han nga chismis ti nasalaw ko ta. Paggastuan. Paggastuan? Anong basol mo dagito ikat? Na. Nga main. Tampay manin ta basol ko manain bakit? Kaririing ka basol ko manain. Atakot garod ta nagladaw ka nga agreeng din pay masangsango dagiti tattao nga umay ti balay. No, ampay gamin nagsayaatan kumanga tao ka lang dito'y barangay. No anya ti naknakan mo ta napangka nga nagpapail ita ti kandidatura ma. Tampay inya man ti problema ti kandidatura kun bakit? Maya mat smooth ceiling mat. Smooth ceiling. At nga men hampay nga nang rugrug ti kumpanya kada ka maturog ti ubram nya oras Ay na. bimtak sarat wangan. So nga mo mapagpansin ti mapaspasamak taglawlaw. Napuyat ak garo di rabi iba kahit napanak nagpa-meeting di may Singapore ka. Okay. Ang paya niya man ti problema aya. Awanon. Awanin tay. Nasa iden di pagbagasan tayo lakay. Nya. Mupay amuya. Taampay. Kinagadupay may di na palabas ng aldaw. Tatay abigat nga main. At titurog ka nga nga turog ka. Tatay bigat. Dati imay nga nakasapsapa. Paglukat ko ti ruangan kadang kita nga nakatugawan nga kwan. Aglulwasit matenta. Awang kano ti iluto da. Iso nga napanunot na kano nga i-advance di jay ayudanan. Atan tukod gamin nga advance mag-isip tataad advance sandan ti kwamaon. Kinasaya at inik kamlatan ba kahit? Inikat nga rod ang awanan nasa idol. Ay naapaw. Nagregatin ayat ibig ti politiko. Aya. Datangamin kat basol mo dayta. Baamong bakit? Inikak ti bagas. Di nagkay-kayak mat itata mailiw-liwag ko garod kani pang may sasaangan lang aja yan. Adaman ta may itamanan di tagadjay laod. Kaya niya mo ti concern na mo di tagalaod. May nakaw-awisan nga maki-birthday. Agpa-birthday kanukan agpabunyag into no Sabadaw. Maragsakan nakalakay. Siyempre inawis na. Apan makiburnate. Grasya DJ ko naman, George. Yung, ay na, makalwaak lakay. Taambay? Diyos ko lakay. Yan, advance na matang nga daw-dawatan daytay assistance na kanaw. Taambay? Agpa-birthday, dumawat ti assistance? Agkurkurang nagarod kano ti pinansyal. Ay naapaw. Pagpamanikik da kano. Nga! Pagpamanikik na pailang gawang garod ti awanain. Isumuti ko na iso nga. Na. Mading samay. Inikak manan ati sa nga ribula kayo. Ay naapaw. Atagamin ka, apang ka agpul politiko. Tapos, napanak na grocery ko ma. Awanti sabon tayo, awanti mantika, awanti amin, iso nga napanak ko ma grocerya. Nasabat ko mamut ati tagadayat tani nga agturturong man ito yan. Okay. Kaumot ti paglikwak ko mataglim mo nga. Nakita nak mo ka kapitana kung kuna na matin idjayan. Kaya niya ma ti dawatin na diay. Umay garod ka numot nga dumawat iti tulong. Awan ka no ti gatas di anak na. Nya. Kin awan ka no ti diaper na. Dumawat ati tulong. Ampay? Kadwadak aya, hindi naramid na dadya nga ubeng. Bakit? Ano siya? Talaga nga kasta, iti biyag tayaw nga da iti politika. No, apay gamin, anya tinaknakan mo. Okay. Ingkidam ko manan ata, inikak manan ati, panggatang nati, gatas na. Di nasaya at bakit eh. Dabang luka kadagi dyan nga tattao. Ay, ako.
Tapos hindi ko manan, nasabat ko manan ni Tata Miguel. Mm. Oh, Tampay mo ni Tata Miguel Mait. talaga nga problema sa amin nga problema dan lakay. Tampay. Ke dumawat mo ti tulong. Ta pasukatan da kano, DJ panaw nga bubungda. Na. Kun agpabobidada kano. Na. Agpasukat ti bubong, tapos agpabubidapay. Tapos dawatin na ti politiko ti pagpasukat na. Ay naapaw. Kun Yung anyang ay garod ba kahit anusan kanya adatay garod iti politika. lakay anos ti anos. Kuhan pa lang nga ng rugrugi ti kampanya. Sanga sako pa'y nga kwarta ati maibus mo. Ingga na nga malpas ti panagpipili. Anyang ay garod ba kahit? Pantikan brief lang ang ti mabati kanya talakay. Anyang ay garod ba kahit? Talagang kakasta. Hindi ko na garod, talagang kakasta at natayo iti tie-up iti politika. Anong siyang bakit? Ikam ida. Ata, may sapay dayta nga apan mo nga inplat plataforma dayta mainom nga dayta. Tampay manay. Nasabat ko ni Tata Kandro. Aggewang-gewang idyayan nga agturong dito yun. Ta umay kano dumawat iti arak. Ta inuman na kano ta malipatan na di panangisina ni bakit na kanya na. Sa ano nga dahil ta problema amin sa nga problema ti bumaranggayan. Ay na po ba kay? Anong sam? Talaga nga kasta iti biyag tayaw nga politikaw. Okay? Itid mo ti kayat da bakit? Taton mga bakak. Alantamay dagiti para kanya da. Mayat? Ay na. Saan lakay? Na, tampay. Masapa kiki dinubigat. Apang ka jay komelek. Kaag withdrawal. Ay na,